Ang buhangku tap hambor beli la acara pemering eti la ya ke TV. Bande di tarong na pulong ni meri malakat hamayang. Lumiri meninggal awang buang menyeparong na pulong manang kapipi ari kama. Amin. Ang buhangu na pulong na parong da lalo dunahu yeling la dedi kaudo kan bulhiwan dalar haul pendalar dok bulhiwa na tema na parhaya dangu paparhaya. Na dalar haul bulpitu yedu yaka na papatandanda. Pawana palaiwa pamaraya na lurin ambingi leku dula kajia dangu ambi panjang du la lualang palaiwa la palindi kamu peku metini wananja. Ang buhang bertamu meriah ke itu. Bulunda bana tau harani na pia kawikina batau parhaya le meriah. Ia batunan den bulunda ba anak tau harani na mamaka parhaya lang nakale meri. Ruku parhaya le meri. Na haitang na parhaya bui meri yeu. Tangarino na wianing lamaruku kodhaun dal dokumpul dampo. Yedu yaka na papaaranda nyuta tambisa parhaya le miri ang buhangku nuna ia bayakana mambuotu na pahanga na ilot la pulung na pambacanda lalu rida batta ngalanya na mahamu bandenu masalah dang na paramanda na laku manghamung ba nyuta tamuda pamangaku parhaya lang takale mire. Tagabatangalanya na maharui. Ngaraya na pabukunda dan na pahama nuna na paparhaya na. Uji lang takaya. Apakah nyuta parhaya andanya atau parhaya lang takandanya lemiri? Ang buhanggo la dalu hanggandanya naluri na mamboto. Nyuta takali pikir mihaya na anda lurinda. Dang beta handirunga lai mire. Hamadunaka na papalaku na napapahanay lot dangu na ana na ilot. Napapataka na miri luhang e lulu mananya kalati. Ia batu nanu napapahanay lot dan naparhaya ay miri. Yakan datang parhaya le miri na luri tamban de hamu ananya pun. I Abraham daw ilot pada luhu pakariang wianing la pangiada la urkas din. Tapi la pala muring dan luri dan de da paham apa. Na luri ne Abrahamu luri mahamu ya. Takana luri ne Lot mayila para rukuna bandena parhaya yei mire. Amin. Malakata hamaya. Miri halamanya kaparongnya na pulumanang. Kapipi ari kama laluri ma. Kama parhaya lang takang hanggang lenyumu. Amin. Ang buhang ko takalayoho anang pulong na miri. Ang bumarumbang do, palike ya, subscribe, dango pabirinya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.